So my teacher fund almost so much sika no. Yeah, can be my own. Wadaroma. Teacher for no. Sika. Or say we know just 3,000 to 4,000 Ghana cedis. Just 3,000 to 4,000. That is some from you. Just. Or say this salary we are demanding isn't even much. It's just around 3,000 and 4,000 Ghana cedis. It's a company or that mom say 12 months in Yemoya or man Emoya. Abusumi dumi no na katua ma ye de. Enti omo hwe no mo staff Friday no mo validate na omo nyoma katua enti e no so ho asem de bokata ya ka e na delegate de ka e woni feto so enkro no se ECG e na omo edimande se enkanea emuntumu no enkoso ohamunti we kranya ohamunti chemu 225% atwamo ohamunti chemu nti no ohamienu ene akire aduonu num sane etie eno no ye demand omo de akọ nti ye hwe de PURC so ebeka wo ho no man say we kra PURC so omo te so krombete so bedura hin hi so PURC say ye te so amayen say de enye easy o me say prepaid no Nanu ya sa meters yo mo de boy ho ya empanyefo aka che say consumption ne pepepe na etie no be say neko uto prepare na je say enframa de ko yewo ka say miwu sa ho aka say miwu ka miwu ene miwu da be meni atiefo yewo man yewu na mo sa de 225 proposal na ba na mo nka mo 400 impomra na yente so kakra na medu be 50 bia ECG community no ye be trends ba gina ECG de na so so ma omo fresh si a nipa num na omo hwe omo adwenkyere 225% so omo te so kra no man trends kra nko wie na omo te so kra he na ba bedru it is 0302 216561 0302216562 because the okay kaka no me ne onya adwene kase miwu dabi yewu miwu dabi oman yewu prepaid nyame nkwa na meto prepaid o kase miwu aje se bia de so no you so postpaid aboso me ne de bill ne ba nti omo na bia omo mfili ni sa na sa prepaid ya omo de abebo woni ho woni fie kwa ne de abebo odan no na etweko hey oman be so da ho fun wo so wo twa ne fun wo so wo twa ho aba fun prepaid no say osebus le spokesperson ba chechum say enema u use so ka ho enema o man enema u use ka ho enema o man ba ko u use microwave u use air condition enye no kro man eti enema bia ni o man na sanema ya use ya kan meme no sankrofo na omo ya illegal connection ya obi beka so because said it obi kwa ko ya illegal but some of us yenye but a person ye chese ne boy ye den ti no say increment that be ema yen yentie match good morning within the to say the kasa free age who is Fuseni etie yeah by my friends ECG as the way I can and percentage now mo calculating real mass and so mo de no just a meet ajimu keke na mo ka because the meter light bill 1 million and I say 200 plus we no imposia 3 million no okay you two ade no sa Gana nyama mo e ba for ma mbe ba na ba nyama na ba for nothing na mo ji so ba be too okay okay the dembere na be sure mo pa o my way mo mo nyama ye jima ye dasi friend you chat na fe ye ko Nsem so kra ma chi apom ti say hello pa chi apom ti say I'm not boko ya me adom bibia na na kwa so but you feel me free sunya da kwa that's a part of ECG first American le ko ECG office na tani ye ko asumo kan say ECG for the full bi ama twa ama computer o bi mo amon ka support na number amomo ma se so mo semi ko ma kan so esu ye ye ko mi dai no ko so room e ka se mi TV kan ko mi and the light hold them, you like the month so near super. Okay, yeah, that's it. I'm not going to face just Baba. Jim FM 106.3.